Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuh. Muhterem kardeşlerim, sizin bilen sohbetleşasım kile özümün жаңа atımını көрсәтергә. Менә шундый минем матур гына атым бар. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuh. Kim kaya min işte bina elhamdülillah kar yağdı. Hürmetli tыңлаучылар, мен сезне шуның хәле кызыклы герой белән таныштырасым килә. Ирек хәзрәт, Ирек әфәнде, Ирек байкер. Һәм шулай ук сез әле менә шушындый тимер атларны да җигәрлисез. Сөйләгез әле, ничек шулай техниканы яратырга була? Техниканың сәбәбе кичкенәдән үк әтидә итәгендә утырып тракторда öğrenildi inде. Шуннан соң менә Пәйгамбәрбез алейһиссаламның хадисе искә төште. Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Ашап эшләргә кушты. Шуның белән мәчеттә утырып кына садака фәдәгенә түгел, үземнең хезмәтем белән менә шушы тракторда экскаваторчык булып эшлим. Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة Экскаваторда инде төрле районнарга җибәрәләр, дирек вакытлар була. Шуның белән машина белән йөрү бик кыен. Шуларга мотоцикл алырга булдым. Шундый мотор атым. Вот. Шулай якырсың гына җибез эшкә, алхамдулилlah. Барыгызга да хәерле имин көннәр. Аллаһ Тәала үзегезнең һәр башагызны сакласын. Алхамдулилlah. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Экипировка сездә. Сез мотоциклны бик яратасыз. Кичкенәдән без яшь вакытта авылдан авылга кызлар җаны җиргәндә мотоцикл кирәк иде. Шуның белән менә шул кичкенәдән мотоцикл техникага күнелде. Әтидә гомер буе техникада эшләде. Мин дә менә шул техниканы бик яраттым. Чөнки эшләгән кеше әтәләр бит ир кешегә 70 гына да әз дип. Şimdi isbatlarımız. Subhanahu wa ta'ala iki dünya bahtına erişiga nasip eylesin. Cuma günlerinde izgi amellerimizni kübürek işlep Allah Teala'nın rahmetine erişirge her ve şavarımızda da nasip ve niyetler kılsaydı. Avtobusның диспетчері. Исемегез ничек? Розапа. Розапа, ничек Ирек хезмәткәр буларак? Ирек үз эшен яратып эшли. Бик әйбәт тракторист, механизатор. Прораблары кайсы да яраталар, үзләренә яратып алалар. Иртәдән китәләр, кичкә кайталар. Ормый талмый эшлиләр. Тракторны сезонга карап куярга кирәк була. Кәсәңне аккузын ясап торабыз, тракторларны майлап, җайлап, бөтен агрегатлар яхшы итеп эшләсен өчен. Бездән Allah Teala'nın kuşkanlarını ütep, diganlardan tıyılıp, gübrek izgi ameller işlerge nasip eylesin. Barıgızga da bereketli günler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Din белән тормышны алып бару, бәйләп бару җиңелме авырмы? Бик җиңел. Алар берсе-берсенә кагылмый. Дин үзенә, эш үзенә. Шушы белән эшләгән вакытта, намаз вакытлары килеп иткәндә дә прораблар безгә каршы килмиләр. 5 минут вакыт безгә намазны бирәләр. Намаз укырга да бирәләр. Хәзрәт укыгына диләр. Чөнки без эшне яратып эшлибез. Аларны бер дә патла иткән юк. Менә тракторда эшләгәндә дә менә монда бастан килешкәнә дә минем буй җитә, алхамдулилlah. Шунда намазга җәйәндә, шунда намазны да укый алам. Алхамдулилlah. Сез менә бу кабинада намаз укыйсыз. Я тракторны прямо кыйблага барып куям. Кыйбланы бит инде без беләбез, алхамдулилlah. Көндезге 12-дә кояш кая, шунда табан тракторны барам да, шунда басам, алхамдулилlah минем буй җитә. Күрәм сезнең бик матур шундый күркәм йөзегегез бар. Гади генә йөзек түгел дип ишеттем. Юк, бу бик кыйммәтле йөзек. Бәя ягыннан түгел, бүләк ягыннан. Моны миңа Татарстан Республикасының
Muftiye Kamil Hazret Samigullin Türkiye'den akıtıp İrik Hazret bana bu sina deyip buraya gidip prama yüze kuluma kilizdi. Nindi hürmetke böyle gitti? Ha? Nindi hürmetke? Nişik teyvetiyim indi. Kişinin bir küzüne karab bilip bular kim ikanin. Allah Teala nasip kılgan Kamil Hazret'e benim nindi ikanini bilirge hürmet ite. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ерік Хазрет, сіз өзіңіздің дин жолына кіруіңізді білейдіңіз ме болашақтан? Қоян келді ол сізге ме? Білейдім, çünkü ник десеңіз, әниден мен сұрағаным бар. Әнейметім, мен нешік шындай динде болдым екен дегенім, әнейетте мен ауырлы вақытта мені алтын қымған кетіріп қолыма тұттырдылар дейді. Мына шыннан соң енді 12 yaşında оқығанда, 12 yaşında болғанда bizning elekbetinde ayetlik etkiler var ya, işik başında zor gına bir dua var tura. Meni aniden soradım, aneymetem. Bunda ne istedik yazgan. Ey oğlum ben de koyam, ben de abi babaylar bizge beni kaldırgandırdı. Bana şu miya kızık bulup gitti. Ne istedik yazıp kaldırganlar iken abi babaylar. Yemin bana şunun bir de garip dedi, harfleri öğrene başladım. Şunu öğrendim, harflerini bir şey öğrendim, ne okuyabilmeyim, anlamayayım. Şimdi şunun için 91. yılını Kakras medreseler açıldı. Bana nasip oldu bana şu Şistay şehrindeki medresede, Kaplıkak Hazret Samatov'da medresede okurga. Siz ne koysun meşitte tabırga bular? Ben bugünkünde meşitte yok. Gittim bulay indi Desatka mikrorayondaki Kuzife meşitte bana kübüşecek şu medreseler, aşklar, neler bireler. Şistay medresesini bitirdim. Ana bitirgenden sonra bu Kazan'daki Kabanarsa Köyü'ndeki medreseni bitirdim. Bugünkü günde Kazanarsa Üniversitesi'nde okuyayım. Hazır bana bir kuşa kamaz bitirgenleri şunu iskerek giderip koyalım. Ерік Хазретнің қызметтәшлері мәшітте генә түгел, bu işmada da kimler tanıştırsanız bizgiz bilen. Svarçik, Nursil, bu benim kollega, Skavatovik, Asadullah. Bek eyvet. Ne? Dost bizden. Siz kim bulasız? Asadullah. Asadullah Yoldaşov, Menes Katulu. Aryenbor областынан келген кіші мен. Siz kim bulup işleysiz? Ekskavatorщик болып. Ekskavatorщик sizde. İşiniz ağır mı? Yok. Балалар ойыны көкті. Neçe yıl indi sizin hizmet stajı? Неше жыл екен менің? 30 var mı hala? 20? Yok demde. 30'a ба, 20. 20'de. 25'lep var. Bulay işten boşalan arada şulay hizmetteşlerle birge oturup. Bu bizim vagonçik, biz bunda kırı yılıda, biz de abit vaktına jurnalist işi bize olgan, yılı ideye kebik. Abit ne mi aslında aşıyız? Evet ki idegiler hazırlayıp jibereme aşkhanaya yerisiz mi? Yok, üden apkiler. Yok, iden apkiler sizin. Hatınlarınız pişirip jiberedir, değil mi? Hatınlar usta. İş pişmaklar, peremeçler. Yarar, ağır işinizde sizge uğuşlar dileyim. Rahmet. Ya, готовый. Allah Teala'nın kurkanlarını ütep, diganlardan tıyılıp,
Kübrek izgi ameller işlerine nasip eylesin. Barınızga da bereketli günler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.